Nere osaba, abertzale ona da, bai. Ez da baira euskera egiteko gaira lasai, baina haren euskal hitzek erdaldun mezua, nagusi txusiari musukatua zalua. Haren nagusia, Espainia Andrea, Frantzia jaun jantzia, ez da bat ere hobea, ea. Triste ugazaba, triste osaba, indarkeria gogor gaitzetsi behar da. Alaba gaitzesten duko mazko pilota eta bota, duen idiota jota nagola ipuinik ezkonta. Osaba, zu gustora bizitzara gora igota, tanioipean behean lanean gainean zure bota. Jabeen boz gorailu, anaia rebon mailu, eros zaitzaken edo zeinen jostailu. Zu adiotzana plazerrei eman azerriek, ezkurrak bezala irensten oianak. Jabeen boz gorailu, anaia rebon mailu, eros zaitzaken edo zeinen jostailu. Zu adiotzana plazerrei eman azerriek, ezkurrak bezala irensten oianak. Eskuta uniformatuz, zure herria formatuz, loratzen duzu ahoa sustraia eskutatuz. Diru nahiaren usaia darizu, desbideratzea gaia erraiak erretzen dizkitzu. Zara ziran zuri zoroa, zero balio duena, aspaldutzi zuena, herrigintzaren trena. Izena duenak izana duela, egiden bezala egia da, zu gezurra zarela. Ta horrela zulatuz mendia, jarria zesia geziak, bezala trenak ziztu bizian abian. Herria morruz beterik, jabea kaserik osaba, esklabu besterik ez diezazuken deitunik. Jabeen boz gorailu, anaia rebon mailu, eros zaitzaken edo zeinen jostailu. Zu adiotzana plazerrei eman azerriek, eskurak bezala irensten oianak. Jabeen boz gorailu, anaia rebon mailu, eros zaitzaken edo zeinen jostailu. Zu adiotzana plazerrei eman azerriek, eskurak bezala irensten oianak. There were two types of slaves, house Negro and field Negro. Now the house Negro, he lived in the house next to his master, in the big house, either in the basement or up in the attic. He dressed pretty good, he ate pretty good, but the master left him. He loved his master. I say he loved his master better than the master loved himself. If the master said, we got a nice house here, he said, yeah boy, we got a nice house here. If the master's house caught on fire, the house Negro would be the one running for the blaze house. If the master got sick, he said, what's the matter, boy? He's sick. Now if another slave came up to him and said, let's run away, let's separate, let's get away from this cruel master. He said, why? What's better than what we got here? Run away, I'm not going anywhere. This is the house Negro. In those days we called him the house nigger. And that's what we call him today, because we still got a lot of house niggas running around here.